Ngani zakwethu ngicela ke ukukhalisa kakhulu umndeni waKhuzwayo, igane waKhuzwayo. Nodadewethu ugane waKhuzwayo. Kanti nobaba nawe ugane waKhuzwayo uma mncaneka hayi ukuthi kuyaxova xova. Hayi axova, ulutho axova. Sona isitambo ngoba ngicupha ukukhuluma lapha ngithanda ukukhuluma. La kunanomfana lona osikhotheni lomsunu njalo no owathi uyilokhujana oyilokhujana lapha eThekwini kuthiwa Metro Office okwazi ingane ngendlela esimanga loyamuntu azi ngibondation mina futhi ngiqiniseke ukuthi loyamuntu akubona utshwala uphela nama drugs akhona lapha akekho umuntu ongezithi buhlungu kanje yana noma kuthiwa sekwenze njani bakwethu ngihlala ngisho ngithi nje basigano wesithembu siphila ngokwehla njengoba nginegcawu ezine umuntu mayeqonga wesifazane uyehla noma nongonana ngayiphi indlela kodwa ngoba navumelana eqaleni ukuthi lakho umuzi kuyobaleka ukuthi kuhloniphe lokho kuyichile likhulu kakhulu lokho engikumonile umfana edlida kamizwa ezophoxa umasipala weTheku uMetro ayiqashiwe kuhle ngesihle yena azokwenza lamanyala wenzile ngithi ke ndaba ezinamacingwane njengomphathi wephoyisa ngithi phephisa ngoba isimo lesisiqondene nawe ngithi phephisa emndenini waKhuzwayo la kuzalwa khona le yantombi enhle kangaka eyadlala inja yayiqomisa ngothando kanti yazi ofisa ihlozo zayo ngithi kulungile mfana wami kulungile uphile lapha ejele kodwa uNkulunkulu nezidalwa zawo mnguni oyeye ziyokwenza isiqiniseko sokuthi wena ithola isijezi singaphezulu kwale ntombazane oyihlukumeza umndeni wayo ufimpa kabili njengomkhovu. You don't deserve to live, you don't deserve to survive, but you must live alive but die emotionally and at all cost because leya video leyana ngangiqala ngikhakhazela ngibona ivideo ngilahla ifoni phansi mina ngumuntu lesibindi ngokuzalwa ngikwazi ukubhekana nezimo enzima kodwa lesiyana ngahluleka ukubhekana naso igaba ziyashiyana uyaxoxela nomuntu kuthiwa wenza kodwa lokho okwenzeka kuyichilo kakhulu ngithi ke dudu emndenini sengathi masebefihla bangafihla kahle masebefihlile intokazi ihambe kahle uNkulunkulu ayamukele ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu